ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post-MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hai kini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kasin jantia Shillong hakajing yatre bar kasin jantia Women's Wing Shillong na kajing kemen makajing song sarong mentak sengi ka arpu atlet ujulio kila penkub buram ya ka kong Silbi Pasa pat Mashri Award kumjuru ya ka samla Mansa Najar kabadai ka nong thokot ya kani kajing penkub buram la pelong asin jantia hall kolapati hakajing dan kan Menteri Sarkar bepet ya ka tanat asan culture ba polling do kumu kongsan kumban chukuro ba ka kong Silbi Pasa kadai ka balayo priang ya ka kusnam pat Mashri Award arja afsau bala penpu penpiang yang ini kesengi kedai nak culture program kabala ai di ginoi kai ke Saint Jantia Day Secondary School. Padma Shri 2024 who received this award on February 2024 at the National Now, writing a book is not easy. As probably you've heard, tons of worldwide known authors. Well, I'm just a small percentage of what they have. But that doesn't mean I can't stop there. I can always go up higher and higher. Same to everyone here. Age really is just a number. Even if you're just a young little lad, you can still rise to great heights. Or maybe you have already passed your middle ages. Still, there is hope. Ini tiba bunuh pipi namu. Jadi kini hendrai hadiskan kat hendrai sebab propoat propolai ilahi kaya school, ilahi kaya hindi. Nampaklah bahawan keren hindi katuk bentang. Abnei nak kata apa ifil kong Silbi dari bang fil bang akan student tadi. Nama akan concentrate akan literature, akan English, akan kasih. Jadi hendrai kedega a very joyous occasion. Ya ngilang pun kejat dari kasih senar bagi beliau dijongi. Ilanang yo kajing itu agak dunia ubah dari India kebal alat billion ke population nyimdei negara-negara wan snorit mensir Thomas Jones ulapoi asora hakum kini kesini sispa prapulais dan mensual Bangladeshim sispa prapulais nem kemudian ngidang duna ya century ngimpat dan watang century ke exposure dari syarat modern education hendai kat no nilai kieu irat nilai bit yang lebih orang berwai kesiau dijongi lebih orang di culture dijongi di arts dijongi we are second to none ngelapa ikibriu dijongi but occupy like a post Jong Chief Election Commission Jong dari India Chairperson Jong dari UPSC menyukuni post President Jong dari India Ladon di Ambassador serve dari India Sabah kini borok kejahatan hari ini kisah Pak Prapulai Snap but ni abang iklan compare dari gue cak India ni snow ilong di Paduna, isno kadang kita ke mental block, coba ini bah nginam lah banyak cuma. Hendai abu ini kau bersungguh jin perkat
Bashi benda ngidan hak Indian subcontinent. Kepala adon bagi kuliah history keladon yang Indus Valley Civilization 5000 BC. Kabupat bagi ia kusum ia don lang bat kejat real kibala don ia civilization lagajok. San hajas nem haswa jong kejengwan jong Jesus Christ. Bat nangi bere bidang long exposed to modern education dan siswa populasi dan mentah. Jatuh syuk ni tahu kata. Henry hapadeng kata, bidang lah kan saya injong kong sendiri. Bidang lah kan saya injong pak JM Lindo. Kapeni, but where there is a will, there is a way. Hapadan teman, badan terhenti.